Ikantor port ka Assam cepat Meghalaya jia idai langer. Haiwa hagani ke kenti ke Karbi Anglong Autonomous Council namo ke KAAC lebok ke ya signboard yang ke Cenat Forest yang ka Kewokrang dan Hachnong Kanduli. Ya kani ke signboard de subah wa lebok haimit ke kat santrik uni bunai wa ini dewan ra ye ichrai haperdi ke bacong Chnong ke Kanduli. Kamte ke kat nyau trik ne liang ke zahab wa gi pelit ke West Giant Hills di her ke Kanduli wa thok kilat wa pencai jai pai ba wa khut ya gi bor na Karbi wa bok sengi wa pembat ya ini kam. Ipait ba wan dai try mengai de ki wa pen lagi bod district datam prano gi prai ya ni signboard. Haden ini demi ikulmar tang wam em de jai wan wan was nyausi. This is not in Meghalaya. Shameless. Why not? Control your people. Why? How? God useless police. You are really public property. Lock up. Why? For what you are coming here? For what you are coming here? Sim sewa belum siapa yang tu hendak tu langsung. Amai lah. Magistrate kau nak ya? Ki kuriya se. Owner. Kami kau nak guru. Ndai dile ailat umtu ban su khundru pe umtu. No le phi ailat pe umtu le. Ndai ba ailat umtu be umtu ba. Umtu la de mila control beri usnong. Umtu la de bentan ne ras tu le. Mila control stay ne. আমার লোন অর্ডার আমি চুটা থাকি আছে না আপনার অর্ডারটা কি করে আছে আপনার অর্ডার মানে না মেলা পাবলিকৰ কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰে নেকি আমাৰ লোড আমাৰ এসপি আছে এজেন্সি এসপি আছে হেইটো আমাৰ কন্ট্ৰোল কৰিছে আমি কোন না আমি ফি দিলে আপোনাৰ লোড অৰ্ডাৰ আহিছে তেমন কি কৰি আছে ঠিক আছে this is what you wanted our this is the solution recording you are wanted you got the result being law and order and administrative you can't control your people and again pointing with us shameless you administrative people. First you correct yourself, okay?